Clear to te in zavain chi bai vek ule video thar post lo chogin Kim Seron le Kim Su Hyun te chungchanga po thuthara lo tam man viang maya in sha de for tori nombo ka chu wangin khati lampang kha chu karon soi to lo mayenga tun chu ma kan ngai thak tu chu Kim Su Hyun press conference nei chungchang le press conference nei nuwa gar serola mina thila aron post thar le tak te chungchang kha ni be thung dona in thu thar lian tham taka omle te ni lem lo chuan tun chumba ki chu an chungchang hi ron soi lu tu ka tum to lo ni ti karon soi ma du ni ole atopa chuan Kim Su Hyun nge po media ma ron in lan ve to in ama chang nge in ama ka chang nge in soi fi ana kan ngai thave theita a Marchin somthum pakhat khan a lawyer Kim Jong Bok nen press conference a Kim Seron thi nuwa Kim Seron chung te nge in an puna sang te chu aron phave ta ni Kim Su Hyun chuan press ma chuanin a statement te churon share chhuakin a khur der ti a mu thaya a jab chhuak hial bokani kha ngaidam dil na mangin bul aron tran ma sapota amasa in gati paltak zetani kema wangin mitam takinan tuara mithi to po kan chul hadam tir theilo hi poi kati tak zetani aron ti a midoi jek tak anga in ngain ami mal ngai dan dik tak aya mi inan mu dan tur angai poimo masak china wangin doi je pa in ti hle boka nat alawa tin athil nei sa te chan a hlau chin ema wangin doi je pa in ti bokani tun ma a Kim Seron nen anin de chin ti dot manga alo phato chungchang po ron soi fia lo in khatianga dot manga kanin de ngai lo tia a soi chan po a career a chia da hlau wangle a hun laya a channa Queen of Tears in a ngong tel a hlau ema wangte mol phawa hlau wangin Kim Seron nen anin de ngai lo tin ron soi tamai ni tin in soi fia Kim Su Hyun soi zel dan chuan drama kapek chuani khan changtu berrol ka chan miaw wangin ka mo phurna kha sang hle a thiltam tak ven thon tura omve akuma kum chuang kan lo in ngai jong ve to ti ron soita ila enge thleng zu yang ka chan pui te chunga enge thlengang zan khwa a rim taka thok chin staff te chunga enge thlengang kha drama atan liawa theitop chwa chin production team te chunga enge thlengang chungjong chu ka ngai to ve ni ati ni kan sha cheu to angin Kim Seron nen anin de chin ti aphat awang khanin mitam takin Kim Seron chu lardu awanga Kim Su Hyun ron man tangkai tum angte po in an soi china Kim Su Hyun nen in de to angaron lan tum angte po in an pu chidani kha Kim Su Hyun fan sam tak chu Kim Seron chunga an thin rim pha boka Kim Seron chuan na sa takin online lama bulia to phata ni mase ti hian Kim Su Hyun ngein ngaidam dilin midoi jep tak ani ti in ama ngein aron soi ve to a mase chu ti rualin Kim Su Hyun chuan Seron nen ani ngai zon lai khan couple pa ngai tak an ni ti ero mi in shot pui se adu ve thonga actor ve kan ni ti mai lo kha chu kanin lei chi na siam kha couple dang te ang thawani a apa nga ya kanin du ton ve a anua kanin chachen ve mai chawani ati ni Kim Su Hyun chuan Kim Seron nen anin ngai zong chin ngei ti chu ama ka chang ngein aron soi chuak ve to a mase Kim Seron kumtlin ma in ngai zong anga an soi ve chenero thudik lo takani aron ti a asoi dan chuan engtik lai ma in kum atlin ma in Kim Seron kadek ngai lo ati online lama kumtling lo thiam tak maya ariru ne saka date tu nge ani ti fi anana an thalak te video te le private chats anon release chwai te po Kim Su Hyun chuan fing tak le thiam tak maya koi herani aron ti a Kim Su Hyun chuanin Kim Seron banei chungchang po ron soitel ngal bokin keima awange mo agency laka abate awanga anun na ti top anga an soite hi thudik lawani aron ti 1 million zasari pe fatura agency ten annor luina sa chin le ti chungchang te po kha thudik law takani aron ti nge chumi chungchang chu Kim Su Hyun chuan ron soi zaw dovin mithita chung te lam chuanin YouTube kal tlangin agency in second letter mangin bate rule vat turin an nor na sa a pressure na takan siam sakani tirin thei tur zongin thilan kalpuya mase kumkalta a CEO ne na phone call kaltlanga anin biak dan ero a in person dai thum ati ani tin Kim Su Hyun chuan Kim Seron chung te lamin kumsang ni som paruka Kim Seron ne na anin biak na private chat anon release a te po felhlel atam hlearon ti a heng chats te a hianin diklo lai atam lutuk ringot Kim Seron message thon te ni tak se chuan kan kum in thlau za te hi asoi diklo hau lawang thalak la ni se kumsang ni som pakwa ami cheu ani a agency mingle a contract hun chung po a shedik lo hau lawang ti na ron soya angai dan chuanin ti danglam chop ni na siani
Kim Soo Hyun chuanin drop chungin thu soya atha khu der ti te pawh hmuh theih bawk a. Kim Soo Hyun chuan puhmual pho ani na te zong zong chu atira tangin a hre ve veka arang thei ang bera in soifi angal nge ngoi reng chi zo kang ti hre thiam lok lovin aril rupo abuai thin hle ti aron soya a chaber durangai to atelangai boxi a mase ama chungchanga thubel chian do lo le dikzik luak boxi lo manga an puhmual pho fo china wangin ama nge in soifia ve chu hun to ni na hriani. Ama soidan taka chuanin Kim Seron nen kan chungchang aron puan zara piangin thudik engkim ka soi chua angai ani hi ti in ka in shithina engkim langtlang takin soilo lo ila shemmun angmaya shom ka hun ton me ki top se ka du ani ati. Kim Soo Hyun chuan chap chungin ama lam side in soife ana hun pe ve sham turin angen bok. Kim Soo Hyun chuanin adoi zep chin ema wanga a thil ti dik lo te awanga mo phurna lak chu a in huama mase thu dik lo le do ta in puna ero en liam atum bik lo beilet ve mi alava atop thlenga ngoi reng chu atum bik lovani action lak nge atum thu a soi boka action po an la to bok. Kim Soo Hyun chuanin Kim Seron chung tele media lamina chanchin an du du dana an koilek chu adu bik lova voina engi aron ti chwa tharle ang twal thatu anga minlan tir theinan enge anon soi tharle ang tutiang ngai twana wang chuan min ti hlawani min pu na diklo tak tak te chu pom cha top maila ngoi chu reng ta ila an laka tlom ta ila mani in phatsan kani don boxi a min mangai tu le min support ve ngar ngar tu te ka phatsan ani don boxi atini. Kim Soo Hyun lawyer Kim Jong Bok po in Kim Soo Hyun diklo taka pu tu te chunga dan ang taka malak ani tur thu asoya Kim Seron chung tele Gerasero Institute laka legal action lak ani ang ati bokani thudik tak zok Highland ani theinan ma an lamek zel ti na soibok. Kim Soo Hyun telamin Kim Seron chung tele Gerasero Institute an khin na hi 1 million som pani zet choi theina tur an dona chu wangin Kim Seron chung telam hi thiam an chang lawani vai chuanin an fanu ang khan poisa lama buaina an to chunzom ve nge yaren oma mase Kim Soo Hyun telamin nen an chang zo lo ani ve thung chuan Kim Soo Hyun chu ama chung aina sai na mual phawanga aming chia anga a career in ngaya ole thei arinom to lo bokani an la in be chan don chau ani mela chu wangin kor lama po an la boy chunzom zel rinani. Kim Soo Hyun chuan atop nan Kim Seronin anun na alak chana in nam hnoi na anei ve lo thuwa soya ama an pu dai ringot chu dik ati lo hle ani kati to chu kati to ni se mo phurna kalamayanga ma se kalati ngai reng reng lo thil ti anga in pu ero ka en liam don big lo ka ming liang na zong zong hi thai bo vek ka du ani mi terin ni ka be se lova ke man karon fi ang ati asoi om jani ta chu Kim Soo Hyun chuanin a in soi fia lum lum nuwa po mitam takin an oi sak du chuang lova chu wangin ama ngein ronin fia chhose ti chuanin boina zong zonga diklo zok le do soi zok chu aron lang chuak mayenga ti chuan chu lo tak le diklo taka ti mol pho ani awanga a chan tak te chu anei le theidon ani chu tiang zok chu soina ni mase mitam tak chuan Kim Soo Hyun na chap chu leman lo ti hle a crocodile tears in an soi sak boka comment na lama chuanin a film zanna a chapder ai poina anglo zok ti anti hial bokani tin reporter pakhatin zona poimo tak azo Kim Seron nen inin mu masak ber ni le inin mu na mu ni soi thengem soi a poina omin ka shelo boka chu wangin khongai taken inin mu masak ber ni le munte isoi thengem nan shilte atia mase Kim Soo Hyun chon chang du lovin akal ta dai maya chu lai tak chu a viral na sapia vani ole engpo chu ni se hetia Kim Soo Hyun an press conference ama nge aron in lan ni la la hian Kim Seron chung telam ayoa thil post chin Gerasero chuanin thil dang aron release sak vele sak maya kumsani som parya ta Kim Seron ina Kim Soo Hyun alen lu la ya thila a live video chu aron release saka Kim Seron record saka ni nge nge ni Gerasero Institute chuanin kumsani som parya ami nge ni aron ti a he video hian ati fi attack chu Kim Soo Hyun dot soy ani tinaron soy Kim Soo Hyun chon kumsang ni som pakwa changba kin anin dei lo ti na soy khani a mase kumsang ni som parya ta po zana le ngal Kim Seron ina lengin chote eya boxer nen chawala om le ngal chu chu soy fia turin Gerasero chon Kim Soo Hyun chu adwani tin chu mai chu ani lova Gerasero chon Kim Seron minor ani laya Kim Soo Hyun nen an len chwadun laya an thalak dun tepo aron post har le boka Kim Seron phone changa an lak chwa thil te vekan ni a
chu mai alani ta chuang lo Kim Soo Hyun and Paris sa Ajin Laya Kim Seron kumtling lo ne na a video thon pakhat po ron release telin chu a video thona chuanin Kim Soo Hyun chuanin mei chele mannequin pakhat brale ki korte chau ha aron focus na sa hle a vlogger angin uang takin thilaron soya mannequin a mei chelem taksa pian sexy le hot tak mai chu Korean mei chia chu tiang nei an om velo thu te ron soi langin nute chungchang po ron soi lang bokin chumi video chu Kim Soo Hyun chuan Kim Seron ne na a thona kumtling lo me chia ne na inappropriate video thon tu a garosero chonaron putani Kim Soo Hyun nge ama nge trap chunga press ma a in lan nu loka chung thil te chu garosero chon aron release sakvele ngal makmaya tin Kim Soo Hyun chuan garosero le Kim Seron chungte laka case a file thu aron soitel khani a garosero le Kim Seron chungte lam chuanin an hlau e ilo ti lan tir nan heng thil te po hi anon ti ve ngal ani mai thei tin thil dang po anon la release zel don ti an soi boka Kim Soo Hyun te nom zia le mei chia kumtling lau thiam tak maya thema sexual interaction nei puitu ani ziaron lan fia tir chu an tum ber ani a chung thil te po chu an non la fia chhole zel don ti an soi ani ole eng bo chu ni se tun chu matan chuan khati song kha kalor khom the chin te chu han ni le phot mai se hitu te soi kim lo tam tak te po mang ti ka ring video pakata yan soi vexen hi ani big chin box silava eng po chu ni se soi mai lian tak poi mo tak omani chuan comment section lama te a she chiang de uzokin fia takin inon soi le tura ngai la comment section lama te ngai dan te inon soi vele don ya ole hitu te don chu matan chuan khati jong kan ni phot mai se video ko post le tu te milong ngai chan sak le chho don ya